Ake ngihlukanise lezi zinto. Okokuqala nje, asibongele uMthandeni umfokaManqele laphana ukuthi igcine iphumile i-single track yakhe featuring uMahu. Futhi siyayibona ukuthi iyagijima kakhulu, iyabadla impela lapha yana kuma digital stores. Simshayela izandla umfokaManqele, usebenze kakhulu ebunzimeni ke abebhekene nabo, esibaziyo nesingabazi, kodwa ukwazile ukudlubulundela khona lapho igcina iphumile isingle yakhe. Nje-ke sibabongele nabanye abaculi nabo ebebevaleleke ngaleyo ndlela, kodwa kwagcina kulungile, bagcina benqobile, zaphuma ingoma. Izolo ngenze ividiyo ngincoma i-album kaJaiva, so siyababongela nje bonke abafowethu, kodwa-ke ngila kuMthandeni njengamanje kule video. uMthandeni iphumile ingoma yakhe ethi iDubai, and ingoma yakhe imnandi nje, ingoma kaMthandeni. Mhlambe ke ama-Blue Nation ayayadideke la uma ngabe ngimncoma uMthandeni, kodwa at the same time ngibuye ngibonakale sengimtalabha uMthandeni. Nganitshela ukuthi thina singama leaders ezingeni labalandeli, singabaholi balento ekuthiwa igame la kuMaskandi. Ezingeni labalandeli, I'm one of the leaders. Ngikusho ngani lokho na? Ngikusho ngezenzo zami engizenzayo la. Uma kukhulunywa ngegame, igame kumele ibadide vele abantu. Igame nje into enjalo, igame kumele udide abantu ukuze uzozuza lokho kuthiwa i-momentum, noma bathi irrelevance. Kumele uwadide abantu. So ngiyabonga nje ukuthi singomakhanya siyakwazi ukubadida badideke abantu, bangazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Namhlanje basidoubt, kusasa bajabule basincome, kusasa basidoubt. So iyona game leyo esafikela nje kuMaskandi singomakhanya ukuzoyidlala nje, ukuthi sinidriver nje, sikorobha ngani, uyabona. Angidluleke lapho ngoba ngithe namhlanje ngikuMthandeni umfokaManqele. Cha mfokaManqele mfowethu, inhle ingoma yakho, imnandi futhi angeke ngiwaqamba amanga mfowethu, imnandi ingoma yakho, iyalaleleka impela nje, njoba igijima kanje, ayigijimi, akuyona ifake, cha imnandi nje ingoma yakho mfowethu. Ngoba phela vele beyilindelwe ngabovu ingoma yakho. Uzokhumbula ukuthi bewu-under pressure kanjani, abalandeli bakho beyifuna bengasayiceli, sebeyidimanda ingoma. So akumangazi ukuthi iy'namba zigijime ngale ndlela ezigijima ngayo, ngoba ifikele kubantu vele akade bayilindela ingoma yakho mfokaManqele. Uyeke nje mangitalapha, ngeke ngiyeke ukukutalapha Mthandeni, phela wena utalapha.